Kitabu cha Ezekieli mlyango wa 42. Jumba ja lombi kize mtu akinilongoza kumbola muhala wa hekalu kwa migira ya kwa vuri shangira wa muhala wanze na hukirifikira jengo rokala na mitata mire ya jumba vivyo jere vinalulana na ukuta wa kwa vuri wa muhala wa ndani wa jengo rokala na jumba upande wa kwa vuri were na ure wa mita 500 na walama wa mita 205 kurekeza na zo mita 10 za muhala wa ndani na kulolana nako kagira kawo muhala wanze were hana mabaraza wa kulolana kaiza zo gorofa tao mbele ya jumba were hana kagira kwa ndani kawalama mita 5 na urewa mita 500 na miviriaye were upande wa kwa vuri vikara jumba ja zulujere ni vifufu kwani goma baraza gahala sehemu ya ubomu kuriko yo ya jumba cha gorofa za chini na za kaikai za rojengo jumba jere vikwenye gorofa tahu na were kavina nguzo herezo za muhala wanze kwa utuwo jo jumba cha zulu here ni vifufu kuriko jo cha chini na ja kaikai were kuna ukuta wanze rokala uza tuwana ure na jo jumba kwenda kwa muhala wanze kurekeza na jo jumba na were una urewa mita 205 uo mtata wa jumba kwenye muhala wanze were una urewa mita 205 na mtata wa jumba ja virisho kala vinalolana na hekalu were una urewa mita 500 sina jumba vivi were hana kagira upande wa ngombolero wa zuwa kala mtu anangira kula muhala wanze kwa upande wa kumwaka kutuwa wo ure wa ukuta wa muhala wanze kugira na muhala wa hekalu na kuregeza na ukuta wanze pia were kuna jumba nangira iliyo kale na kila mbereze jumba vihereje ja kwa vuri were vina ure mwenga na wala mwenga na sehemu za kwa mbolera were zina vipimo vimwenga kala mriango ya jumba virisho kala vinalola kwa mwaka haka na mriango ho mwisho yongira iliyo kale za gura na ukuta upande wa ngombolero wa zuwa kala mtu anangira mo jumbani gonya kinamba jumba ja upande wa kwa vuri na ja kwa mwaka kurekeza nayo sehemu iliyo lwazi ni jumba vyeri ambamo walombi wamsengerao bwana mandara zo sadaka iri kuriko zosi mwendo mndimo yika sadaka iri kukira zosi yani sadaka ya unga sadaka ya dhambi na sadaka ya makosa kwani ho hatuni airi alombi mandongira ho hatu hairi kama ndambola mumo na kungira wo muhala wanze haso kuricha goma valoga humiki mumo kwani gago ni mairi mandavala ngo nyingine kabla ya kwenda hei na hatu hariho lwazo kwa tuosi ariho gonya kupima sehemu yandani hekalu wani mbozanze kukira na mvira ulo lao ngombolero wa zuwa na akipima sehemu izi yodengereka akipima upande wa ngombolero wa zuwa na mudata wa kupimira akipata ni mita 250 kwa kuhumira mdata wa kupimira akipima upande wa kwa vura akipata ni mita 250 kwa kuhumira mdata wa kupimira akipima upande wa kwa mwaka ukikala ni mita 250 kwa kuhumira mdata wa kupimira gonya kigaruka upande wa mserero wa zuwa na akiupima ukala ni mita 250 kwa kuhumira mdata wa kupimira baya kipima sehemu pande zosi 4 ikala na ukuta kuidengereka mita 250 ure na mita 250 walamu kwa kutenga ho hatu hairi na ho hatu hatuosi